Yesu aperusi. Umwami Yesu arakucyubahiro. Reka tugire gutya twifurizanye Noheli nziza. Tutakia Noheli njema. Joyeux Noël. Noheli njema. Haleluya. Amen, amen. Ibyo bikwiye amazina bayavuze. Hayo yanastahili. Kandi naho tomenya izina ryanjye ntawe ryacunguye. Nawe hata usipojua neno jina lako alikuokoa mtu. Ariko hari izina ryatumye tubuza muri iyi mvura. Pana neno jina lisababisha tukuje kwa hii mvua. Kandi iryo zina niryo tugiye kuganirako. Na hiyo jina tunazungumza juu yake. Ntabwo ari izina rya Yozefu cyangwa rya Ive ryatumye muza. Mchungaji au la Ive au la nani. Turi abakozi gusa bo mu ruzabibu. Sisi tu watumishi tu wa mzabibu. Mana yo mu ijuru bampezagirire. Mungu wa mbinguni wawabarikie. Abagize inzara n'inyota byo kuzindukira mu nzu y'Uhoraho. Njaa ya kuamkia hekaluni mwa Mungu. Izina rya Yesu rishimwe cyane. Jina la Yesu lisifiwe sana. Narimbuze ngo Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Yesu apewe utukufu. Oya bagihumeka muhaguruke mutere haleluya. Kandi rakoze. Mungu amefanya vizuri. Amuriye kuza hano narasenze. Wakati wameniambia nije hapa niliomba. Mpawe ijambo ry'Imana. Nikasikia nimepewa neno la Mungu. Ijoro hari isaha 9. Ilikuwa ni saa 9. Ngo twibukanye ishengero icyo ari cyo. Ili tukumbushane kanisa ni nini. Ishengero ni iki? Kanisa ni nini? Sinja kuvuga cyane ku bya Noheli. Simisuja kusema mambo ya Noheli. Turabizi ko umwami wacu Yesu yavutse. Tunajua mkozi wetu Yesu amezaliwa. Arakura nk'abandi bana. Akakuwa kama watoto wengine. Hanyuma akora n'umurimo wa Data. Na baadaye akafanya huduma ya Mungu. Igihe kiragera arapfa. Wakati ukafika akafariki akafa. Hanyuma arazuka. Na baadaye akafufuka. Anesheje urupfu na kuzimu. Aliposhinda kifo na mauti. Ishengero. Kupitia juu ya kanisa. Ibi byose Yesu yaje gukora. Hayo yote Yesu alikuja kutenda. Kubizi. Kama vile unavyojua. Yaraje kurondera ishengero. Alikuwa amekuja kutafuta kanisa. Kandi ishengero. Pia kanisa. Nibyo byamukuye mu ijuru. Ni ile limtoa mbinguni. Yemera kubabazwa. Akakubali kuteswa. Ababazwa n'abanyabyaha. Akateswa na wenye dhambi. Yikura soma Biblia y'ijambo ry'Imana. Soma na Mungu. Ubona isanduku ry'isezerano. Unatizama ile sanduku ya ahadi. Imana yari yaravuze ngo ntihakagire umuntu w'umupagani ayikora. Mungu alisema pasio mtu atagusa hiyo sanduku la ahadi. Yari ijejwe abaherezi. Ilikuwa inatizama tu makuhani. Ariko usomye Biblia neza. Lakini kusoma Biblia vizuri. Umunsi umwe kubera ihanga rya Israeli bari bacumuye. Si kwa maana taifa la Israeli litenda dhambi. Acha Imana irareka. Mungu akawaacha. Abafilisitiya barayirerura barayitwara. Wafilisti wakaibeba sanduku. Bayijana iwabo. Bakaipeleka kwao. Mungu atusaidie sana. Cyari kimenyetso cyerekana ngo ilikuwa ni alama ya kuzirisha umunsi umwe ili siku moja tatakuwa siku Mwami Yesu Bwana Yesu atazokwirabira hirya Bwana atatizama pembeni abanyamahanga bamushore kwa maboko mataifa wamuongozeko mikono niko byagenze na ndio hivyo yalikuwa. Uranicara nkiyumvira nkavuga ngo urakabona bamufashe nakana diswali ingekuwa yaza kubatoroka nari kubuhana angewatoka mikononi mwao ningepoa nani ariko ntiyari kubacika kuko nicyo cyari cyamuzanye. Haleluya. Abacunguwe tukunywa neza ikintu cyakoretse tumaze nawe ijuru ritumenya mbingu na vilitujua tulikuwa tujulikane ntabwo bari batuzi mbingu ilikuwa tujui ariko kugamaraso ya Yesu lakini kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Kugamaraso ya Yesu kupitia damu ya Yesu natwe turabaraganwa n'Umwami wacu na sisi ni warisi wa Bwana wetu. Izina ry'Umwami Yesu rihabwe. Jina la Bwana wetu liinuliwe. Ishengero rero kanisa sasa tuvuga ni eglise nasema kanisa Kiswahili kanisa kanisa Kirundi ni shengero
Kwa Kirundi ni kanisa pia. Cyongereza ni church. Kwa Kiingereza ni kanisa. Mu Kigiriki ni ecclesia. Kwa Kigiriki ni ecclesia, Kiunani. Aba bantu b'Abagiriki bageze gukomera cyane. Hao Wayunani wa Griki walikuwa na nguvu sana. Bageze gukomera batwara isi. Walikuwa watu wenye nguvu wakapeleka dunia. Uburyo Ikigiriki cyigishijwe mu mashuri na hano iwacu cyarahashitse. Kiunani kikafundishwa kwa masomo na hapa nyumbani palifika. Abantu bize mbere yacu mu myaka yacu. Watu walisoma mbele yetu. Ani Bujumbura barigishije Ikigiriki muri za college. Bujumbura walifundisha Kigiriki huko ma college na fasi kingine. Za Ateneo yale barachigisha. Ateneo yale walifundisha hiyo. Yale bagikuyeho vuba. Hapa mbeleni ndio wamekitoa. Ecclesia lero. Sasa kanisa wa ecclesia sasa isigura ngo inatafsiri hivi n'abantu baje guhurira hamwe. Ni watu walikuja pamoja kukutania bavuye mu mihingi itandukanye. Wametoka katika sehemu tofauti. Baje kumva wamekuja kusikia Imana ibabwira kile Mungu atazungumza nao. Nguko twakoraniye hano muri Repentance. Hapa kwa Repentance. Imana rero iciye mu mukozi wayo Yosefu. Mungu kupitia mtumishi wake Yosefu. Gaheza tukumva iganuke rivuye mu ijuru ariko jambo ry'Imana. Tunasikia sasa salamu kutoka mbinguni ndio neno la Mungu. Umwami Yesu atanguye umurimo. Bwana Yesu alipoanza huduma asanga aba Bayuda akakuta hawa Yahudi n'abakuru b'amadini bari icyo gihe na viongozi wa madini walikuwa hiyo wakati ule. Ubutumwa bwiza bavuga bagenda. Injili walikuwa wakihubiri wanakwenda. Bagenda walikuwa wakitembea na wakienda kwa na gituma na Yesu yabikoze gutyo. Ndio maana Yesu alitenda na hivyo hivyo. Ariko Yesu Musa akabahindurira. Lakini siku mwingine Yesu akawabadilishia. Akababwira ngo tuduge hejuru ku misozi. Sema tupande juu milimani. Bakaduga abahizi bakajana nawe. Wale mashujaa wanaenda pamoja naye. Abanebwe bagasigara hasi mu kiyaya bakavuga tuzomurindira gato. Wasiona nguvu wanabakia huko mabondeni watasubiri akitoka. Bwana tusaidie. Kana wanebwe uyu munsi barahari. Na hivi leo au hapo au ishengero ry'Imana batagomba ibintu bibago. Kanisa au hawataki hapo wasumbua kanisani. Abiyo bavuze gutanga gatanga. Wakisema toa hayatoi. Kugira ngo Imana ntirya amafaranga. Wasema ati Mungu hakulage pesa. Turababise batagitanga n'icacumi. Tunao wanatoa tena moja ya 10. Ariko ibyo twokora byose. Lakini yale tunatenda yote. Nagira nababwire Imana yacu ntabikene. Na tangu kwambia Mungu wetu si maskini. Ibikorwa dukora biratuvugira. Kazi tunazotenda zinatutetea. Bariko rasenga hano yabivuze. Huyu alikuwa naomba alishasema. Yavuze ku kimazi. Alisema juu ya zabihu. Ikimazi kiratuvugira. Zabihu inatunenea. Ibyo bimenye kandi bimenye. Hayo uyajue tena uyaelewe. Ishengero ry'Imana rero. Kanisa la Mungu sasa. Kristo yaje kubaka. Yesu alikuja kujenga. Ishengero rigizwe n'abigishwa. Ni kanisa linalofanyika kupitia wahubiri. Abigishwa. Hawa yageze igihe aravuga ngo umwigishwa ntarutumwigisha. Alisema mwanafunzi hamzidi mwalimu wake. Kubera urukundo Kristo akunda ishengero. Kwa upendo anaopenda kanisa. Yageze igihe aravuga ngo sinyibita abashumba ariko murabakunzi. Siwaita haleluya. Lakini nyinyi mna marafiki. Abakunzi ba Yesu bari hano batugire babiri. Siwaita tena wageni. Ariko ndabita abakunzi. Nimewaita ndugu zangu. Yesu apewe utukufu. Biciye mu maraso ya Yesu. Hii kupitia damu ya Yesu. Tukira Barundi. Sisi hatuko Warundi tena. Tukira Abanyarwanda. Sisi hatuko Wanyarwanda tena. Abanyafrika. Si wa Afrika tena. Ariko turihanganye. Sisi tunakuwa taifa teule. Yarimbuze ngo turihanganye. Tumekuwa taifa takatifu. Biciye mu maraso y'Umwami wacu Yesu. Damu ya Bwana wetu Yesu. Nicyo gituma ishengero ry'Imana. Ndio sababu kanisa la Mungu. Yesu Imana izobona ku kimenyetso cy'amaraso y'Umwana. Mungu ataone ko alama ya damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ibiribwa ng'ubyo shengero yo mugeni ntazomuhindira hanze kandi azomwiyegereza. Huyo bibi harusi yeye atamsogeza. Tusome kitabu cha Mathayo. Mbega none ko tavuga imirongo. Ngoja tuseme mistari. Tusome Mathayo 16. Mathayo 16.
Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo. Injili kama ilivyoandikwa na Matayo 16:18. 16:18. Kandi ndagusaba uhagarare ku maguru yawe ku bw'icubahiro cya Ndiho. Usimame kwa miguu yako kwa sababu ya heshima ya Niko. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Ani bahezagire kumvira kwayo. Mungu awabariki kutii kwenu. Tusomere. Utusomee. Yule aliye Biblia ya Kirundi atusomee. Ani murasabira ni. Usome mu izina rya Yesu. Petero ashingira intahe yuko Yesu ari Kristo. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Amen. Amen. Mungu akubariki. Jagire Yesu abaheza. Ketini, Mungu awabariki. Yesu sema neno hili ijambo yavuze kuri Petero. Neno alizungumza kwa Petro. Ivuga ngo kuri urwo rutare eti kwa mwamba huu niho nzo kitorero. Na mahali pale tutajenga kanisa. Munsi hari abanyamadini baciye babifata. Leo pako watu wa madini wameshashika haya. Aravuga ngo Petero ngo kuri Petero. Eti tunajenga juu ya Petro. Achabavuga ngo hariho n'umusubirizi wa Petero na mwakilishi wa Yesu hapa ariko siko bimeze. Sindi ilivyo. Yesu yavuze ngo kuri iryo yerekwa Petero iweretse. Kwa hiyo maono nimekuonesha. Kuri iryo yerekwa. Kwa hiyo maono nakuonesha. Aho niho ngiye kuba kitorero. Napenda kujenga kanisa langu. Bwana asifiwe sana. Mwami Yesu hakuchubahiro. Kuri iryo yerekwa. Kwa hiyo maono iyo tubaye abigishwa, kama tukiwa wanafunzi, mwigisha mukuru ni Kristo. Mwalimu mkuu ni Kristo. Nubwo abantu bokwiyita amazina, hata watu wajite majina, guhera kuri papa kumanuka gushika hasi, kwa papa mpaka uko chini, twese tutabaye abigishwa, sisi kama tuko watoto wa shule, ibisigaye tuba turiko turakina ni teatre ntabi. Ingine kwa tunafanya tu mchezo wa kuigiza tu. Mwigisha ni Kristo. Mwalimu ni Kristo. Twa turabigishwa. Na sisi tuko wanafunzi. Yesu aterura ubuzima bwiwe. Yesu akatoa maisha yake. Akabutereka mu muntu. Anautoa na weka mwa mtu. Uwo muntu iyo yakiriye ubwo buzima. Uwo mtu akipokea uhai. Agashishikara kumera uko yari ameze. Hataendelea kwa vile vile. Biblia ivuga ngo bayabaye cyane. Inasema nakosa kiumbe kipya. Mbicyakira biba birenga. Tayari amekwisha. Yatanze akarorero abikora kungaya. Toa hizo alama kwa hao. Haleluya. Amena. Indaya yaganiriye n'umwami Yesu. Huyu malaya alizungumza na Bwana Yesu. Hadi sasa. Palikuwa saa 6 za mchana. Akivugana. Wakati wanazungumza na yeye, Yesu aterura ubuzima bwiwe. Yesu akatoa maisha yake. Ayatereka muri iyo ndaya. Akayaweka ndani ya huyo malaya. Yamanutse yitwa izina ribi. Alishuka aniite jina mbaya. Aduka yahinduriwe kuitwa malaya. Ega nubwo babikora ntiwiyumvire ngo iryo zina ni ryiza. Au usifikiri kama alikuwa anatenda hiyo jina ni nzuri. Ahuye n'umwami Yesu. Alipokutana na Bwana Yesu. Haleluya. Amena. Amuhindurira izina. Akambadilishia jina la kahaba. Yamanutse ari maraya. Alishuka akiwa kahaba. Aduka ari evangelist. Akarudi iko mhubiri. Biblia inasema hivi. Turabana ibihumbi 3. Akaleta watu 3000. Baramanukana nabaza kubereka umuntu akaenda waambia mtu alimwambia hiyo maneno. Ibyo yakoze kubavuka. Yale aliyofanya tangu zambi alizofanya zote. Ubushobozi bw'ijambo. Hiyo uwezo wa neno. Ubushobozi bw'ijambo. Uwezo wa neno. Bwatumye abantu bibagirana kahise kiyo ndani. Isababisha watu waseme hata ya kale ya malaya. So kisagara nicho yavukiyemo. Huyo mji tu alizaliwa ndani. Ariko kuko Yesu yateruye ubuzima
baribagira baravuga ngo reka tugende kuraba wakasema acha tumsahau twende tutazameni nani huyu. Imana bireba ngo bahageze Yesu ababwira ubutumwa bwiza bari Eti walipofika kwa Yesu akawahubiri wakabadilika. ishengero ry'Imana Kanisa la Mungu na ahantu twakirira ubuzima bwa mahali tunapokea uhai. ahantu umuntu yari yarapfuye Ni mahali pale mtu alikuwa yarashika kahakirira akifika anapokea uhai. haleluya Amen. itorero Ili kanisa hanyuma rero bavuze tugaruke ku ijambo ryitwa guhimbaza. acha turudie kwa neno nasema kutukuza. Asira no guhimbaza. Kusifu na kumtukuza Mungu. Yesu aragomba ko tugira ubuzima bubutazi. Yesu anataka tuwe na uhai wa kumtukuza wa kumsifu. Oya si bya bindi dukora mu masengero Si yale tunafanyaga mazoea kwa kanisa yetu. Oya si bijya by'igisirimba Si ya kuruka gisirimba. bijya n'ubuzima. Ile ni maisha. Dukwiye kugira ubuzima buhimbaza. Tunapaswa kwa uhai wa kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uimbe sipoimba. Abantu bakubonye wakuone ukone kanisa nzima. Itorero agiye kugenda. Kanisa unaenda kwenda. Anasema nene patia mamlaka. Wakukanyanga nyoka na nge. Na wakushinda ule adui. Luka 10:19. Amena. Acha kwa sababu dakika zinakwenda. Tusomere ichete cha mbere cha Yohana. Batusomee barua ya kwanza ya Yohana. Ibice 2:12. Sura ya 2:12. Tubone imigwi y'abantu batatu. Tuone hizi dalili za watu wawili, watatu. Kandi aba batatu bose bariko barashumisha. Na watatu wote kwenda mbinguni. Kandi aba batatu bazokwinjira mu ijuru. Na watatu wataingia mbinguni. Ariko mwishu ngagenda babari. Lakini kwa kanisa nataka mbinguni atawaambia. Ntabwo tuzobatungana. Hatutakuwa sisi wote sawa sawa. Basi kudanganyaje? Ukubona mu gisirikare bipanze. Hivi unaona kwa jeshi wapo, wajeshi wanajua hapa. Kazobona n'umunsi n'umwe kubisirema. Utaona hata siku moja mu gisirikare ukabona kaporali amuhaye ipete ya colonel. Kwa jeshi wamekupa hiyo pete ya colonel. Pana majeshi wako kwanza katuambia mbinguni. Tusomere. Acha tusomee. Chete cha mbere cha Yohana. Barua ya kwanza ya Yohana. Ibice 2:12. Sura ya 2:12. Usome ngizina Yesu avuga ngo ndabandikiye bana bato. Kuko ibyaha byanyu mwabihariwe kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi. Kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe. Kandi mwanesheje wa mubi. Ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Kumba witereza Yesu agomba. Azacha. Dukomere ijambo ry'Imana mu shangile neno la Bwana. Uyu Yohana. Huyu ni Yohana. Umwe ya Yesu. Huyu mtume wa Yesu. Yohana mu ntumwa zose. Yohana katika mitume wote niwe yishwe n'ubwo karako. Ni yeye alikufa kifo kibaya. Abandi basize ubutumwa bwiza. Wengine tu walikufa juu ya injili. Nimba turiko tuja mu ijuru, kama tuko tunaenda mbinguni kandi tukaba tugomba kuzora ku by'ubwami bw'Imana. Na tunataka kuwa warisi wa ufalme wa mbinguni. Hari ibyo dusaba kuheba. Pana mambo tunastahili kuacha. Hari ibyo tuheba. Pana yale tunaachaga. Hari ibyo tuheba. Pana yale tunaachaga kabisa. Inyungu z'ubwami bw'Imana. Kwa ajili ya faida ya ufalme wa mbinguni. Kaheba. Unaacha. Kukuchuru iryo juru litakunda ibyo bintu. Kwa maana mbingu haipendi mambo. Kabireka. Unayaacha kabisa. Kabla mwami wanjye nakunda
ibi. Sema Bwana, haya napenda, haya siyapendi. Yesu yaravuze umunsi bamubajije avuga ku ngone zitatu. Yesu balimuuliza siku moja akasema juu ya hawa matowashi watatu. Avuga ngo hari ngone yakutse gutyo kuva mu nda ya mama wayo. Pana towashi aliyezaliwa hivyo kutoka tumboni mwa mama. Ngo hariho n'ingone yakongwe n'abantu. Pana towashi naye alifanywa na wanadamu. Avuga n'iyindi ngone igira gatatu ngo yikonye kubera ubwami bw'Imana. Towashi huyu alikuwa towashi wa ufalme wa mbinguni. Kwikona turi Bujumbura bajya Bujumbura benshi yawe rumbicara. Kwikona muri rumbicara. Kwa towashi mnatoa mambo hayo. Kwikona abantu babaye aborozi barabyumva. Wale wamekuwa watu wa mifugo wamejua hayo. Anamata ikimasa ciwe cy'ishure. Anakamata ngombe yake. Akayishira abaganga babyize bakayikora ngo bayibuza kubyara. Wanaizuia kuzaa. Bakibuza kurondoka ikazokura rero. Wanaizuia kuzaa ili kwenda mletea pesa. No ku bantu rero kera barabibakora. Na kwa watu walikuwa wanafanya hivyo. Yesu agiye kuvuga. Yesu alipoanza kusema. Ngo hari yindi ngone yikonye. Pana mwile towashi alifanywa hivyo. Ubwami bw'ijuru. Kupitia ufalme wa mbinguni. Umuntu bwiwe arikona. Kwa hali yake akaje kwa towashi. Kwa musteri naryoha. Anasema eti amsteri ntamu. Ariko namenye neza ko imbareka zitazora kujya ubwami bw'Imana. Hawa levi hawataingia mbinguni na heba na acha. Umuntu akicara wenyine ukavuga ko gasoma ijambo ry'Imana ukumva ngo abasambanye nibazoja mwiza. Unasikia abazima wote ingia. Beza. Nubwo beza baguma bavuka. Hata wanakuwa pia bikubusa. Imbere yanje. Mbele zangu. Sitarudi kwa hayo. Kwikona rero nukwibuza ikintu wari ushoboye. Towashi inatukumbusha yale ulikuwa unaweza. Nukuvuga mu ngingo zanjye nari bishoboye gusambana. Unasema mwili wangu ulikuwa unapenda kuzini. Ariko menya amakuru yuko abasambana habari za mbinguni wazinzi hawataingia huko. Kavuga ngo ntavyo ngikoze nabikuje. Nasema hivi na mimi seme niache. Yohana yavuze abantu batatu. Yohana alisema watu watatu. Abantu bato. Hao watoto wachanga. Base. Baba zao ni misore. Na hao vijana. Alikuwa anavuga mu buryo bw'imhemu. Alikuwa anasema hayo mambo ya kiroho. Kandi aba batatu babana. Hao watoto watatu. Base. Hao baba zao. Iyi misore. Na hao vijana. Muri aba batatu harimo umugeni. Pana ndani bibi harusi. Bose sabageni. Wote si wa bibi harusi. Ariko kandi bose bazoja mwijuru. Lakini pia wote wataenda mbinguni. Birumbeka. Inaeleweka. Bavuga ngo mwijuru hazoja abageni gusa. Wengine wanasema eti wa bibi harusi ndio wataingia mbinguni tu. Abana. Watoto. Ni mu buryo bw'imhemu. Ni hali ya kiroho. Akizwa. Anaokoka. Mu gitondo. Asubuhi. Mugoroba ntaze gusenga ngo bamuguze. Jioni hakuja kometi wamemsema. Umunsi sindirimba baguze. Leo sitaimba wameniteta. Ngo n'ubwana. Hiyo ni utoto wa kiroho. Abasore. Hawa vijana. Azana kairimba. Anakuja kuimba mambo na kutukubalisha vitu. Yesu kamubona muri karaoke. Kesho namkuta kwa kilabu. Ni ya vijana. Yote anajisikia mna shida na anabeba vyote. Base. Lakini hawa baba. Ababase. Hawa baba. N'abantu bahebye amagara kubera watu waliacha maisha yao kwa jofa la Mungu. Atakufa tuna kupitia ufalme wa baba. Nicho gituma bari mw'intumwa. Ndio maana walikuwa ndani mitume. Matayo bamuciye umutwe ahagaze ariko aravuga ubutumwa bwiza. Napo walimkata kichwa iko na hubiri. Umuntu amuturuka inyuma na epe. Anataka mtokea nyuma na mpanga akamkata kichwa. Muri Alexandria hamuri Egypt. Hapa Misri. Yakobo bamubaga ahagaze. Yakobo akamchinja. Bakura kuza. Bakatoa ngozi. Na pilipili wakeka kwenye jua. Yesu ashakavuga ngo. Yesu akasema hivi. Ugomba kunkurikira gire gute? Yeye yule anataka kunifuata. Ugomba kunkurikira gire gute? Ajikane mwenyewe. Agire? Ajikane. Ugomba kunkurikira ndaze ndaguhinza ugasekebu. Acha kuja nimpatie nyumba gasekebu ye. Oyo ugomba kunkurikira banza ndagukorere Maria. Eti mwenyewe atanifuata kwanza kuja mfanyia harusi. Hapana. Niko
anaandika, hapana kabisa. Achikane. Ikorere wiwe musala. Ajitwike msalaba wake. Acha guriki. Kisha baadaye nifuate. Nagira guhumurize. Nataka nikukupe moyo. Maria. Arusi. Wakurikira Yesu. Ukifuata Yesu. Wewe yaravuze ngo yuko byari kuri Nowa niko bizoba bimeze. Na alisema Yesu eti vile kwa kutoa Noa na ndivyo itakuwa. Igihe kigeze uzokora ubukwe. Wakati ukifika utafanya ndoa. Ariko kandi azoza hari imisore n'inkumi. Natakuta pangali binti na vijana. Ariko n'abana baraye bavutse. Na watoto wachanga wamezaliwa. Uyu munsi ndabona ubutumwa bwiza bubwira abana ba Mariya. Naona habari njema kuambia watu tu. Kana hukuye tuhakoze. Fanya harusi. Kubera ibyo byakuza tugomba gusabura aya mabara. Kwa yote injo amekuleta unataka. Ariko Kristo charondera sicho. Lakini Kristo anatafuta sio hiyo. Anzumu mwigishwa wiwe. Wewe kwanza wewe mwanafunzi wake. Hanyuma mukurikire. Na baadaye mfuate. Ibisigaye azobikora. Yanayosalia atakupa. Sifa kwa Yesu. Amena. Ababase. Awa baba. Ababase. Awa baba. Nibo Biblia ishingira ntaye kavuga ngo abageni. Biblia inashuhudia kama hawa njoo wa bibi harusi. Abageni. Bibi harusi. Mgeni leo sicho yicaye. Bibi harusi sasa afanye kitu chochote ovyo. Umugeni ni yicaye ku mutogoto w'ingoro. Haikai tena yicaye ku ijambo ryanyeneye. Anasubiri kwa neno la mwenye neno. Umugeni ntapfa gukurikira. Bibi harusi afate pataje. Isezerano. Twavuganye n'ubukwe. Ana ahadi walio. Haleluya. Na kwa harusi twaganiriye na papa. Tunazungumzana kwa harusi. Umusozi wa Elayono. Kwa hiyo mlima wa Mzeituni niho habaye remise reprise. Ndio palikuwa kubadilishana. Ni Yesu. Ni wakati Yesu. Ibikorwa byose byari birangi. Kazi za baba zilikuwa zimekwisha. Yakamata ibikorwa byose abitereka mu mwana wiwe. Akakamata huduma zake akaziweka ndani ya mtoto wake. Na kwa leo hii bizosubira kugaruka. Yatarudi kurudi. Dushikirije Imana. Kwa Haleluya. Tunamfikishia Mungu. Umugeni ni yamara gushingira na harusi akishaolewa na bwana harusi. Ni hano Yesu azongera gusubiza ibikorwa. Ni pale Yesu atarudisha kazi zake kwa baba. Sifa kwa Yesu. Amena. Haleluya. Amena. Yohana alikuwa Patmos. Yohana alikuwa katika hiyo kisanga cha Patmos. Ngorere. Akafunuliwa. Yerekwa n'Umwami Yesu. Akaoneshwa na Bwana Yesu. Ngabonisisha. Akaona dunia mpya. Yurukibuye yero. Imeshuka hapa dunia hapa. Ni hano bavuga ngo Yerusalemu. Eti Yerusalemu mpya. Ngiki gihugu. Ni ishengero ry'Imana. Ni iki gihugu ubwoko bw'Imana tuzotura. Taifa la Mungu tutashuka. Ndiyo mahali tutaishi. Ani hano Umwami Yesu. Kana mahali nawe muri iyi si yagizwe tutaishi naye Yesu hapa dunia mpya. Amaya tuzobigaruka ku kindi gihe. Kwa muda wetu turudi hapo. Ariko nje kukubwira ngo wewe. Lakini nakwambia wewe mwanafunzi. Umwigishwa. Mwanafunzi. Hato naona hari n'abantu baciye ku mashuri. Hapa naona watu walisoma. Ariko rayanda kubwire ngo. Lakini nataka kwambia hivi. Kugira uzomenye muri puri umwigisha. Hiyo wakati utakapojua kama uko pamoja na mwalimu. Ikintu cha mbere baza gukunda umwigisha. Kitu cha kwanza unampenda mwalimu. Siko bimeze gaye. Unajua ndio vile mambo yalivyo. Kama ukirana ibibazo n'umwigisha no mukunde. Kama mnakuwa na shida na mwalimu umenye ngo muri iyo kuru ntiwitege kumenya. Ujue katika hiyo funzo hautajua kitu. Abaciye ku ishuri siko biri. Wenyewe walipitia shule si ndivyo alivyo. Ushaka kumenya muri kuru y'umwigisha. Kama unataka kujua hiyo kumwiyumvamo. Unamsikia kwanza ndani. Amen. Amena. Ngikirero Yesu charondera. Hivi ndio sana tafuta. Yafasi ishengero. Alishika kanisa. Aligereranya n'igisirikare. Akalifananisha na wanajeshi. Ikiranga abasirikare sindi forme. Inafananisha na wanajeshi sio hiyo. Ariko bafise n'ibindi bicira umuriro. Bana vingine vitu vinawasha moto. Bino rero Paulo yarabivuze. Paulo alisema hivyo. Mubanyefeso 6.
Kwa Efeso 6 ataravuga ngo mwakire ibirwanishwa byose mpokeni silaha zote za hali za kiroho. Birababaje Bishop, inahuzunishwa sana kubona turi kumwe n'abantu bitwa abasirikare, watu pamoja wanaitwa majeshi ariko batagira ibirwanishwa, lakini hawana silaha kandi bagashaka kurwana. Tena wetu wanataka ingia vitani. Ega baraje igihe cya Paulo, turakwirukana mu izina rya Paulo horavuga. Wanasema tunakukemea kwa yule Paulo na yagenze gute? Ile ndendekaje? Ngo abadayimoni bashobora gukira. Mapepo waliwaingilia wakachana mango yote. Turi mu ntambara. Tuko vitani. Turwana n'isi na Satani. Tupigana na dunia na shetani na mwili. Paulo ashaka ngo mwakire inginzo. Paulo anasema pokeeni ngao. Inginzo ni iki n'agakiza? Ngao ni nini? Ni wokovu. Mwambaro mukenyero mukaba. Eti pokeeni hii mkaba. Isashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Uyu munsi twebwe kugiye barundi bugaraba tugicamo. Ufikie kama tuna tangu lingine tuingia ndani. Ariko izi ndwara duhura nazo. Hizi magonjwa tunakutana nazo. Bugaraba rero. Ndio changu hili bibazo mubona byugariki. Haya majaribu ya mingi za corona. Ibyo byahawe ishengero. Haya ilipewa kanisa. Iyuje umutima n'inama gushingura kaindikawa. Mmoja wa kungoa hiyo mipaka. Ari umuntu yubafatikanize nawe. Pana mtu tunashikamana naye. Ega bahuje umutima n'inama. Korona mmoja na hagarara. Tusimame eti tunasimama. Changu ngo ntangorane. Unasema eti hapo kuna shida. Ariko yenda kubwire ngo ishengero ry'Imana. Kwambia kanisa la Mungu. Nibyo Kristo yasiziye mu bubasha. Niyo Kristo alituweka ndani mamlaka. Iyo tugomba gusambura ikintu cyose mu gihugu. Kama tunataka kuharibu kitu chote nchini. Kiriko kirarwanya abantu. Hivyo na haribu watu. Ni ishengero rihaguruka. Kanisa linasimamaga. Igahuza umutima n'inama. Linafanya umoja na ushirika. Ubuzima bwa Kristo bukagaragara. Maisha ya Kristo yanadhihirika. Hanyuma icyo gihe abadayimoni nta bubasha bagira. Wakati wa mapepo hawana hata mamlaka. Nasikia amina zilikuwa chache. Inakuruko tutakoze kujya bintu byari byako. Kwa sababu tukuse yale kuleta yale mengine. Alikukurikiranye neza. Lakini ukifuata vizuri. Na bya bintu uronera gatenyene bihetswe n'ibyo gikora. Na yale yanatafuta yanalepangwa na haya. Yanaletwa yamo ndani mwa hivi. Sinagiye kure. Jipe moyo. Ntabwo nagiye kure. Siendi mbali na hayo. Ariko gukira k'umuntu guhagazaho. Lakini uponyaji wa moyo wa mtu kuna sema uko twakira ubuzima bwa Kristo. Inabidi tupokee uhai wa Kristo. Ukatuba. Unaishi ndani mwetu. Amen. Amen. Ntabwo dukizwa kuko duhaze. Hatuokoki kwa sababu tumeshiba. Dukizwa kuko tutagipanze. Hatuokoki kwa sababu hatupange wapangaji. Dukizwa kuko tutakigenda n'amaguru. Hatuokoki kwa sababu hatuna ndio cyeza mu gisagara umuntu akoma mjini magari pokea gari. Umuntu yakuza kamodoka bakangora sema gari. Yao bisabisa. Ayo yafanane kabisa. Bisabisana na masengo. Ayafanane na maombi hayo. Nikakufata inyongera uzikurikize. Acha pana. Unaona kwa umuntu asenga bagumaki. Unaona mtu anaomba eti kwa nafanya mchezo. Haleluya. Amen. Umuntu asenga. Mtu anaombaga. Akwiye gukena. Anaweza kuwa maskini. Ariko yanga kubwire ngo. Anaweza kuwa maskini, nataka nikwambia. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yanga kubwire Paulo ashaka ngo ntabwo dukimye. Paulo anasema eti ahubwo tubonekana bakennye. Tunaonekana kama vile hakuna kitu. Lakini tutajirisha wengi. Si ndio? Tubonekana bagira bapea. Tunataka kufa, tumekufa lakini tuko hai. Ndio. Abantu mbona boneka mu mitu kizimvye. Aba kumnaenda kwa gari za kifahari. Nikubera umugenda kiri mu isi. Ni kwa sababu ya ruhusa ngali duniani. Sinacyaryoshye. Bigali utamu. Isi iracyari dunia ingali utamu. Kwa munyu uracyayirimo. Kwa sababu chumvi ingali ndani. Inakata ishengero rikurirwa. Subiri tu kanisa liondolewe. Mwanditsi w'imigani yavuze ngo ubutunzi ntibuzogera icyo bumaze. Utajiri hautakuwa na kitu hiyo siku ya mateso. Bavuga burya mutabagira ngagomba ubutunzi. Eti wewe babajije Yesu. Yesu anataka utajiri, anakataa utajiri.
ichonze gusa Yesu arabibwira bikangurikira sije ngibikurikira. Yesu najua kama Yesu ayo yatanifuata lakini si Joda yafuata. Arabibwira bikangurikira kandi yarabikoze. Alishayatenda hayo yatanifuata. Si ndio? Sinabi umuntu yamamaga kambi parcelle ntayo namusabye sinigeze kugira demande kandi yamenye ko ntagira parcelle ariko ijuru ryamenye buharageze ko nawe urumva iki parcelle. Sasa nipa parcelle na wewe mbingu kijua imefika Mungu atakupa hiyo parcelle. Si alinipa Mungu. Tagiza kumusaba ntabyo. Ariko tuba twabuzanye n'ijuru. Kwa kuwa tumeshasikizana mbinguni. Ijuru ikavuga ngo harageze. Mbingu nasema pamefika. Kumukozi wanje. Kumtumishi wangu. Na vyambura abanyamahanga nkabimu. Yaondoka wao mataifa ni mupe. Niko usubira mu byagezwe havuga ngo ndi mwanyizera. Njoo vile kumnasema mkiniamini. Zofati by'abanyamahanga. Nitashika haya mataifa niwape nyinyi. Hakuna mtu kula vitu vya watu. Mtu kubariki au mjua hata. Au yasikia simu wito. Lakini acha tu wanafunzi wa Yesu. Acheni tu wanafunzi wa Yesu. Mwaka umekwisha. Unaingia unatoka tu. Kwicara gusikritika una kiti tu na hali ya kuzarau kanisa la Mungu. Abafana baruzi Tuko na hawa mashabiki wapo. Mashabiki wamecha kabisa waruzi. Mashabiki wako wafana barahari. Tena mashabiki kanda wafana ndio wanapaza kelele kwa stade. Kama bakipandisha sauti hapo stade uzawumviriza neza ku kibuga cy'umupira. Utasikia katika uwanja wa mpira. Abakinyi n'abana bafise gusemerera. Hawa wanafanya mchezo wa mpira. Lakini mashabiki ijadu yose twumva nibo. Hiyo yote tunasikia. Abafana reka bafise abakinyi bafise umwanya wo kurondera ibitsindo. Wacheza mpira wana nafasi ya kutafuta nzuri. Acharavuga ngo mwarushi. Akasema nyinyi mnaochoka. Namwe muri pastor. Wakiuliza moja moja hapa. Bararushe. Hao watu wamechoka. Umeweza msipchimwa. Kila mmoja na mambo yake yamemshinda. Utagowe n'umugabo we n'umugore. Ule mwenye asumbuliwi. Utagowe n'urubyaro agowe n'ababaye. Asisumbuliwa na watoto wake na majirani na kazi nuko nibibazo bihetse ibindi bibazo. Ni matatizo yanabeba ingine matatizo kwa watu. Ariko nje kuguhumuriza. Lakini akuja kufariji. Ibyo byose bikubako. Hayo yote yanakuwa kwako. Nukubera inyenyeri yawe itaka. Kwa sababu nyota yako haiwezi. Iyo yasinye ndanumva kuvuga. Kama yanazimika ariko kukinyenyeri batera isari. Wewe hiyo yote naletea kumba bahaguruka bakurwanya. Unakuta wanasimama wanashimwe. Na wapi shukrani. Yegomana. Asante Mungu. Nakushimiye. Nakushukuru. Abantu bagihagarara bakambuka. Watu wangali wanasimama. Ni kimenyetso cyerekana neza. Ni dalili inaonyesha vizuri. Satani afisifuhe ku buzima bwawe. Shetani ana wivu juu ya maisha yangu. Reka dusenge Imana. Achani tuombe Mungu. Dusengane n'uyu muntu. Tuombe pamoja na mtu. Bwana bamaze guhaguruka Imana gahuruka. Bana wale wameshasimama, Bwana wabariki. Unashaka kumwigishwa wa Yesu neza. Kama unataka kuwa mwanafunzi wa Yesu vizuri. Unataka kuwa mwanafunzi wa Yesu neza vizuri. Ngomba gukurikira Kristo. Unapaswa kumfuata Kristo. Uyasivye dini tuliko turavuga. Si mambo ya dini tunasema. Oya, hapana. Ni ubuzima bwa Kristo. Ni maisha uhai wa Kristo. Unonekera muri twe. Inaonekana inapatikana ndani mwetu. Muri aba bantu batatu. Mwa watu watatu. Mungu wao uhagaze. Wewe sema unasimama wapi? Wewe umusore. Je, uko kijana? Wewe umwana. Wewe uko mtoto mchanga? Wewe uri muri uyu mugwi wa base. Uko katika kundi la wababa? Urazi base, reka tuvuge gatoya ku muryango. Acha tuzungumuze juu ya baba. Base tubashire ko ari base ba umuryango. Wa baba wao wanachunga familia. Urya base. Wa baba abavyeyi
wazazi. Nta muntu w'umugabo ahora avuga ngo naraye ubusa. Hakuna baba anasemaga Umurundi amelala njao Murundi. Naho iko bakagira gace abyumva ko. Hata kitu anajisimama iko. Nivyo bita ngo nibanga ry'urugo. Iyo wanasema siri ya familia. Ariko abana lakini watoto shanga abakozi n'umwana mwiza yaretswe na mtoto mzuri aliyelelewa ni yagiye mu muhana bakavuga baravuga akenda kwa jirani murakoze nafunguye wanapocha kuleta asante nimekula tena iko na njaa amelala njaa ariko umukozi lakini mtumishi umuye mwenyewe na uka nyumbani unatoka mtoa mkuna anasema unajua baba anamaliza siku mbili haemei sijua mambo yalimsumbua haemeaje tena unitafutie kazi fasi nyingine huyu ni wa kutafuta mshahara hakuna mtoto wa nyumbani anatoa siri za nyumbani mtoto alilelewa vizuri wewe kuna jiletea laana anasema baba yake vibaya. Karibu Bishop. Nikatwiyegereze muvyeyi wacu dusenge. Hata tumsogeze mtumishi aombe. Ariko nawe uhagaze mwisenge. Nawe maana nasimama ukiombe. Mwisenge. Jombe. Bana mbega niki cyo kumachika umwigishwa wawe muri iki gihe mu gusozera uyu mwaka. Kandi biracyashoboka. Kaze gusenge. Eka ufata umwanya wo gusenga. Sisubira kwigisha ngiye gufata mwaka kanya ko gusenga. Mana data wa twese wo mwijuru se umwami wacu Yesu. Turisuzumye kwa aya majambo dusanga hari ahantu umuntu yavuye turagomba kubishengero by'ukuri. Turagomba kwikorera umusaraba tubandanye urugendo. Turagomba kubandanya urugendo. Mana yo mwijuru se umwami wacu Yesu. Turagomba kubandanya urugendo. Tukagomba kubishengero ryawe atari kuburyo abantu ishengero riva ku Mana. Turagomba kubura urutare Yesu yubatseko. Turagomba kurwanya intambara tunesha. Turagomba kuzogira iherezo ry'abana b'Imana. Turagira iherezo ry'abagororotsi. Turagomba kuzohira iherezo ry'abana, iherezo ry'abakumenye, iherezo ry'abantu bawe. Nani niryo tugomba. Turaciye bugufi mwami. Dusanze hari ahantu twananiwe. Dusanze hari ahantu twarushe. Nitwaraye isengesho ryawe. Nitwumviye ubugombe bwawe. Nitwaraye mu ijambo ryawe. None turaje imbere yawe. Mumwe wese ariko arisuzuma. Mumwe wese ariko arisubirako. Turagomba kutumva inzamba yawe. Turagomba kwinyenyeri yawe yakira muri twe. Nasoma ijambo ryawe. Hariya muri Matayo igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 2 ambwiye kwinyenyeri y'umwami Yesu niyo yarongoye abandi irongora abanyabwenge b'ibyanditswe. Yesu nawe yarafise inyenyeri. Iyo nyenyeri ya Yesu niyo itumye tuhari. Iyo nyenyeri ya Yesu niyo itumye twitwa baturibo kubera icakira muri twe. Mana dutabare kugira ngo iyo nyenyeri turongore. Iyo nyenyeri dushigikire. Iyo nyenyeri mwami Yesu turagushimiye. Umuntu wese ari hano mutahuze inyuma y'ubu bugingo ko hari ahandi azoja. Inyuma y'ibi akaravuga. Inyuma yo kugendagenda. Inyuma yo kudandaza. Inyuma yo kurima. Inyuma y'igikorwa akora. Haleluya, haleluya. Inyuma y'ibi kazobazwa. Inyuma y'ibi kazohabwa ingero. Inyuma y'ibi turimo iki gihugu. Ariko Pawulo yarabivuze ngo twe iwacu ni mu ijuru. Noneho twiteze umukiza kazova. Ibikorwa turiko turakora si ibyo guherera hano ariko turiko turagenda.
tuwe gutsinda amageragezwa, tuwe gutsindwa Satani, tuwe gutsinda Satani, tuwe gutsinda Satani, tuwe gutsinda Satani, tuwe kunesha Satani, Yesu uri Imana ishobora, uri Imana iteye ubwoba, ishengero ryawe turi hano Mana, ubwoko bwawe turi hano Mana, abahamagaye, abo watoranije, abo wakuye mu byaha, natwe turashikamye, twizeye kunesha, uyu mwaka ugiye gutangura, duhe kunesha, duhe kunesha, duhe kunesha, uyu mwaka twinjiyemo, duhe kuja mu kanyamahoro, duhe kwinjira mu masezerano, duhe kunesha, imyemerere yawe Mana, gushika yakire mu gitwawe. Oh Yesu, oh Yesu, imyemerere yawe yakire mu gitwawe. Turinde kuba abafana, turinde kuba abafana, abafana ntibahagarara hamwe, abafana bamana induru, abafana bamana amajambo, abafana bamana isaku, abafana ntibahagarara. Tugomba kuba abakunzi b'Umwami Yesu, tugomba kuba abakunzi bariko baraja mu ijuru, turinde kuba abafana ba Shetani. Turinde duhe gushikama, duhe gushira amanga, duhe kugororoka, duhe kukumenya, duhe kugororoka. Yesu turinde, tupasi. Fata umwanya wo kwisengera, fata umwanya wo kwisengera. Uyu mwaka ugomba kubiki, uyu mwaka utambuye, ugomba kubiki. Isengera uhagaze mu ijambo wumvise, isengera uhagaze mu ijambo ry'Imana, isengere, rekugire ibyo wakura ku buzima bwawe, rekugire ibyo wakura ku buzima bwawe, uragomba ko Imana igendana nawe. Reka ushimwe ku rutare, reka ugendane n'Umwami Yesu, reka umire ijambo ry'ubugingo, reka Yesu abe muri wewe, reka Yesu aguhindure, reka Yesu agushigikire, reka Yesu agutsindanishirize, reka Yesu abe muri wewe agwiriye, reka ijambo ribe muri wewe rigwiriye, reka ugire umwete. Oh haleluya, Pawulo aravuga amajambo, nubwo gira umwete wo kuza aho ndi vuba, yandikira Timoteyo, reka tugire umwete wo kuba uhoraho, wo kuba mu ijambo ry'Imana, wo kwihana ibyaha, wo kugororoka. Isengere, ntabwo tugomba kuba ijoro, repatasi ishengero ryo kwihana, ntabwo tugomba gukorwa n'isoni, tugomba kuba ishengero ry'ukuri, ishengero ryubatse ku ijambo, ishengero ryahindutse, ishengero ryanesheje ibyaha, ishengero ritsinda abadayimoni, ishengero rihinduka. Reka twakire ubwiza bw'Imana, reka duhinduke, reka duhinduke, reka duhinduke, reka duhinduke. Utsara mwiza wasugokoga, Isengere, isengere, Nikoze Satani n'abadayimoni bashyize. Isengere, Mana y'Imana. isengere Imana iguhe ubushobozi. Kristo Yesu. Iki gihe abantu ijambo bagize ibisanzwe, abatuye ijambo ry'agakiza, abatuye ijambo ryo kugororoka, abatuye ijambo ryo kwihana, barayitituye, abantu babifashe ibisanzwe, abantu bari muri kamenyere. Va muri ibyo bihe, umugabo w'umugeni wa Kristo, Yesu agiye kuza, Yesu agiye kuza, turi mu minsi yawe, Iyo mpembo yakabimenyeye. turi mu minsi Iyo yawe, mpembo y'indabizi. iminsi yo kugaruka k'Umwami Yesu. Iyo mpembo yandiko bisanzwe. Isengere, Mu izina rya Yesu. impembo y'umufarisayo. Turubaka igicaniro cya Gihugu uyu musozi. Oh haleluya, Igicaniro cy'uhoraho mu haleluya, izina rya Yesu Kristo. haleluya. Dusambuye ibicaniro byose byubatswe. Yesu, Mu izina rya Yesu. Yesu, Ubuzima bw'ubwoko bwawe. Yesu, Ibicaniro byubatswe mu gihugu. Yesu. Ibitabo byatabwa ku mpinga z'imisozi. Senga cyane, Zamuye. senga ubuzima bwawe, Igicaniro
Senga ubuzima bwawe. Senga ubuzima bwawe. imiryango y'abanyarwanda Reka duse. ndayibona bateze intambara mu miryango turatura amahoro mu y'isoko izina rya yesu ndasuye amahoro mu ngo zose mu izina rya yesu hagati y'umugabo n'umugore amahoro ananiho izina Reka dusengere igihugu cyacu. Tuzi ibiganza byawe. Dusengere igihugu cyacu muri uyu mwaka. Ndiho abe muri iki gihugu cyacu. Imana ibe muri iki gihugu cyacu. Sengera igihugu cyacu. Uyu mwaka tugomba kuba umwaka wo kuroranirwa, umwaka wo gutera imbere, umwaka w'amahoro. Duhagarike imigambi yose y'abadayimoni muri iki gihugu. Duhagarike imigambi yose ya Satani. Inama zose ziriko zirakorwa mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Reka uyu mwanya tuyigire sanze fe. Ibikorwa mu gihugu cyacu. Inama zikorwa ikuzimu. Inama zikorwa inyuma y'igihugu. Inama zikorwa kwa Satani. Mu gihugu cy'Uburundi. Uhereye ku mukuru w'igihugu. Ugashika ku munyagihugu muto. Ariwe jewe. Imana iturwanire ihangane. Mu gihugu cyacu. izina rya yesu Tuzi ibiganza byawe. batuye amahoro Atura amajambo ku gihugu cyawe. batuye amahoro Atura amajambo ku Burundi. abaganza Atura n'abaganza amajambo ku baganza. izina rya Atura yesu amajambo ku baganza. hano tuzi ubwenge Haleluya. ubwenge ku baganza Abaganza ubwenge natwe. kuvuye mu ijuru Bahe kuranira. uhereye kuri nyuma kumwe ngashikana ku mukuru w'igihugu Bahe kuganza. ubaha ubwenge Turasengerera kandi abaganza. umusabye wawe salomo yagusabye Haleluya. baha ubwenge bwo kuragira ubwoko bwawe Salomo yavuze. baha ubwenge Tuganze neza. ubwenge Turongore neza. mu izina rya yesu Shitse ku cyumba. mu izina rya yesu Abaganza turabasengeye. baha ubwenge Bantu bayobore. baragutinya imana Twigane. baragutinya imana Twigane muri mwaka wose. baragutinya imana ntabwo igituye mu izina rya yesu baragutinya icyaha yesu iyo usezeranye urashitsa iyo uvuze bihaba iyo bikoze birakomera mana yenda amahoro uyu mwaka w'ibiribete kabakwa umwaka wo kwinjira mu masezerano ku bapapa n'abamama ku misore n'inkumi
umwaka spesiyale ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, turagukengurukiye. Amashyi menshi n'impundu uwo mwami w'abami yanesheje. Amen. Ukishengero wotera haleluya. Nimutahuye neza icyo usengeye ku kirose kandi ugiye kubandanya mu nkomezi z'umwami Yesu wotera yindi haleluya.